Krásne ideš, Filip. Krásne. Ideš krásne. Striedavo. Paličky. To je ono, toto je ono. Takto, toto je ono. Takto. Takto používate paličky, to je ono. Môžeš mi dať palice? Tak to je tu nádherný čas. Krásny. Ty sa bojíš? Už to nejde? No. Áno, krsná, krsný. Áno, idem, už vypínam video.